Nabo MCS Kathomba kwibonde babunge County Assembly Meru ebethirito barintere Nyaki West gicigo bunge kia North Imenti kiathone kia mochia Richard Mubichi aria utakawithire kamusiasa bakigwata maiki ni baririte rwariro rwitite na mbere rwa kwethira thiri ikonekana gatigati kao na ngavana bakiuga bo batikwa kiao gwitia mbeca cia kurita ngugi maturene. President Ruto na kwaya na mbia kuma thirikari ra nene ike ya county Meru bilioni 1.12 ngavana arenda kurita na mbia ngwi wenka atukuya nturene winda bwithirie barabara twakuya Nyaki West kuimbwithitie barabara imbwithitie Mubichi we na ati akawa 2027 imbia bwithitie we kwebyo so batu bitukua itutiro tuone heshima ature MCS ba county assembly Meru tutina thina azute kwenda andwa irware uti muntu kwenda maendeleo ndene ya ntura yenu nkolokie Mubichi wivoma uti muntu wenda kona ntura ikiendelea ina roi ina barabara inja nkolokie Mubichi batu batu kuake katukwa wodi netengero into byayo wodi chonza chithere cha nene kenda Mubichi rira barabara yera muntu rakuwa ora Mubichi acha mania noe kotuka kwena mbeche cha Nyaki West mahali aita akaloketi barabara reka bwezo mantu yageta ate takendelea itume bibi ete Nyaki West itume bibi ete Mbeu itume bibi ete njia byo tukurira batwe tukia kuona mbia she kuruta ngwe mashinani tukaritira nto beto ngwe no tukatiba tere ekire etekia MCA ikware sababu batu tuteri ya assembly akora ngavana kwa turi ya assembly tubuithie oversight tubuithie representation tubuithie legislation na kiri gwita na mbere na guchwanta ire thirije yao ni kwithirito gukigitwa kamiti ya mwanya ntere cio ijire rutere rwa ngavana na rutere rwa ta MCAs tero turaria monkatha iriku thai lakini boto watie maromba twatanire twarie Meru yete mbere heshima wero wa respect is two way traffic to heshima na tukwembi heshima kuna timu ngavana chalite na bazu chalite yeto na kiumia kiu kingi deputy president gutikia kethira itwita kenda tumba kwaria na tugwatanira kenda county yetu ita nambi nambere indi onare kuri ujo ne bainyirite batetikiria tubachiria tukuja gatigati kiao bakiuga ni thiri baguchwa kugwatithania ngavana nabo indi mato jao jari tayari kiri mutongerio mugongo William Samuel Ruto na kana munini wa Rigathi Gachagua urokwirigirwa ntukwite kuraja gwikinya no ntoborwa rio ruru batu muntura tugetikiria aendelethia negotiation cia MCAs ba Meru County na side executive governor Kawira Mwangaza deputy president kana president wanthi baba ange tubachiri toto kwenda hukumira nao tuteta atia bado tutetikiria untura ke twetikiria na tukumenya I genuine mantuna ya county assembly Meru na side na ya executive na nakuwish wananchi ba Meru bwega iteizaitha deputy president Rigathi Gachagua kana president Ruto antu baba ange bothe obura baraitite nara barari ibakare no kando mwanka batu twite ate twatanire nabo muthia bakinyiria bari tayari no ntobo ngwataniro iji inde kinya bakiuria akaririra bakuthura bakirombera thiriji batekerekere MCA zake na kinya ngavana akoragwa guchwa thiriji ni kianda bakomba kugwatanira nabo kara gwitia thiri buri akariba Meru bugete kire county assembly Meru kire MCAs na bugete thiri nyarutere rwa ngavana utekeje kwinyiria Mubichi ungipiga wantu bagwetu bakiembera wetanara itakingavana ibo batikori nyangavana itagitwe kana tiu kabota tukurete turi atongeria tugita kingavana nyangavana neje gitwe na Mubichi mwangatha ai araturi kwawe muchi ukomeana ibachokete cukuru barabara china thina ugeya kuya anja kuyo mura nuikete mwana cukuru na gutethia na mbeca cia thirikari ate 10 atene nye kumira barabara na utebi ni barabara mwankarira tugwatana tone githira kwa resources ikuya ndato murombe mwathani tutemanithio ni deputy president apwe tumwatie kwatha nontu atemnya kwatha wengwa na babu ende kwanja mwathani na mutethie uya na babu twi nontu akareo mutethie uya na batu ri atakuyania kana kale akuma Nyaki West gicigo bunge kia North Imenti nke reportera Meru TV Mbeto Frank Monene.